Anya laki din! Mami, sige mo na. Igatangan ako na baro ang cellphone ko. Aniya, agpagatang ka manen, awan pa'y makabulan, manipod ginatang ta ti cellphone mo ah. Daanan! Saanan nga iso ti uso ita? Anya nga ro ti uso ita? Uregisag 40,000 ang cellphone. Nagnginamutan? Kaya't yung nga ron akan tsawandak dagiti babarkadak. Siyaklaangan ti daan ti cellphone na. Sapay awan kwarta ita. Kat mangibaga kayo kinitatang ah. Sigin mami. Please. Nagmayatin di pa nagmasahim ni tabukot ko bakit? Makaparelax talaga. Amok ka na banog ka nagapo ije bangkag. Masahim mo tin nagito'y sakak. Nagsakit ka ito'y dapanggaw. Nagbugo ka mutlaang itisakan. Nadula amin, mapasmanto pa. Sapay nakarangrang yad mga rod. Ilutom ki ida, hintay turog ko. Lakay. Ada ko maibagakan ka. Ha? Anya da ita, bakit? Kasapulan ka nun ni Lorna ti baro a cellphone. Cellphone manay. Kaano lang idiing katangam. Naila ko pa yan, Jenwang. Saan ka nung aminin nga uso ti cellphone na ita? Ay, Stone. Binulan mo la gumatangay. Anusan na pa yung cellphone na? Nay, ape ating madder ka. Saan mo pa nailo da ito sakak? Mangted ka iti kwarta nga igatang ta iti cellphone ni Lorna. Ay, Stone. Awan ti kwartak. Bagbagam ki di ta anak mo. Nga isardeng na iti kinasosyal na. Ta saan na abagay? Amumot na ni tatang mon. Kayat yung sangon? Saan na akayat? Nyamot ni tatang? Nag-killjoy! Saan kan nga agmisuot tamang ipamuspusanak? Talaga, mami? One. Yay! I love you, mami! Ay, kunaklakit din saan ka amaranaan diti waiting shed. Mabalin ka di, kat inaldawa ka lumabas sa papan agsingsingir iti pautang ko. O, anya ti matsapol mo? Amangan mo, mabalin ti umutang. Ay, kunakon ket, kasapulam iti cash. Mabalin ti 40,000? Ay, mabalin Anya ti kat mga panagbayad? Inaldaw? Wenno? Di Domingo? Lorna, apay ngagpagpagatang ka manan iti cellphone mo. Ni tatanga talaga. Pangalaan mi iti kwarta kininanang mo. Ada kwartayo. Adda nagadumot ti paggastusan may. Basta. Ipapilit mo launay ti kayat mo. Imbag kumamo nupak nang tayo. Kat na naglawa ti daga tayo. Kayat mo asawin, ilako tayo ti daga tayo. Tapno magatang mo amin na kayat mo. Kunakon ket, sikat masabat kolor na. Wow, nagparibandam na itabok mo, girl. Ijay para lortigayem mo Becky. Ay, ijay, isumod lagam ang nagpintas, nagsilang, nagpintas da ita kolor na, violet, bagay musika, manong itim bayad mo. 7,000. Ala, nagngina, ang mayat sika, san abali, taado ti kwartam. Ay, kat inted ni mami No kasta, inted na niya inutang na kanya. Anya? Imutang kan ka? Dimpe mo, 40,000 sika. Di Domingo ka no ti panagbayad na. No kasta, adan igatang ko iti cellphone ko. Ay, super duper, sosyalera ka talaga, Lorna. Agtip-tipid tayo italakay. Kahit wine, narigat tibiyag ita. Isu nga anusan tayo pailaang ti dinangdang. Way, ore inal daw adinangdang ti sidain tayo. Awan problema kanya. O Lorna, ada kamat gaya man o may kantamangan tayon. Kapay naggapam, narabyan ka man na nagawid. Bayam ka din, saan mo nga ungtan. O, agtugaw ka dito eh. Ay,
Ay nga, matanda ta si daan. Nagpakulay ka man iti buhok mo. Ni tatang tila dildilawan na. Bay aman nga minan lakay. Di mo ka di kahit anapintas da ito yung anak ta. Winangam gastos. Agasam na ita dinominggo nga agpaparlor. Conformity style kun kolor dagiti kukuna. Sukat iti kolor kun style iti buhok na. Saan na nga min nga amo ti uso ita? Colorful ti awag iti ray talakay. Mangan tayo kit din, olor na. Agalakan iti sidaan. What? Ew! Anya dahito ka sidaan? Kita am dito nga style mo. Kasla kaariyak mo pa yun dahito sidain. Nateng dahito'y anak ko. Dinangdang ko abulbulong. Agsitsida ka mat iti kasto idiubing ka ah. Amo yumat nga allergic ko ti atabagong na. Ngam dahita pala dinangdang ti apanyulot-lotwan. Mami! Mabait lang anak ko. Agin inawak. Umay kanta ito duty inutang yung akwarta. Di mo pigsaan, tama nga numangag ni tatang mo. Pudno ka din nga imutang ka, mami? Katuan di nakmot ngamin sardangan akulit-kulitan. Adan baro a cellphone ko. Thank you, mami. Di nakarakupan ang mga numatumbata. Nakaragrag sakak ngamin. Adan maipasikat ko a cellphone ko. Ay, unayin ba kay? Tanag, pudot unay dito'y bangkag. Ay, agreklamo ka pailaan kat manalon ka nga rod. Nagsakit pa yun ti sikag ko. Ano sam, ta saan kamot nag-eskwela? Ni, aldaw gaya man, inakagluton. Unak man no may mangbalon ni Lorna. Ay na, amo na ayamot ti agluto dayjay. Unay mo tayo. Inapoy laang magkindinangdang di namaw. Apay, di mo la sinurwanay. Maibagay mat karon iti langana ti agaron-aron. Dahitaka nga may, tabinaybayam nga agbali na sosyal. Tumalna ka man. Pag-aayat mo lang, awagan na, napintas kun sosyal. Ang saan namot abagay, tamarigrigat tayo lang may, bakay. Siyak ka di paypayapayam? Kituan, pasensyakan atay na ibang ka. Mapaina kami na sumra, di ta nakasosyal a restaurant. Kadwak amang mangandag iti babarkada. Paano mapasosyal? Ay, gayam, inayaban ka, ta ibagamang kaninanang mo. Hoy, excuse me. Mami ko ng mata. Ah, mami? Sige, whatever. Ibagam ka ni mami, tagbayadan niya inutang na. Apay, panagbabayad ka din? Katanya ngay, di nomingo nga agbayad, kunana ide. Ang sana nga agpakpakita. Anya nga tano i-message mo laangan iti messenger na. Ay, katwa na. Anya ti account na. Ni, agtudon samot ton. Agarbis laing. Inakakasa na nagiti nila baak abado ni Lorna. Agasumanda ito. Tas si kapay gayam ti manglaba iti bado na. Saan na nga rod akayat nga i-washing ko ta madadaol ka no sapay puro a branded. Unay kita pa ng parpariga na dahi tang anak mo kayong kan bakay. Nayada ka mo gaya man, Lorna. Wan tatang. Ingka mga nain. Nalpas kami nanangan kaninanang mo. Anya ti sindayo. Ay kat dinangdang isubot yada. Nang restaurant kamin kalagiti babarkada. Imbag man ta parista-restaurant ka pa'y gaya man. Da kami naganak mo. Polos asaan kami makapangan iti restaurant. Kasano mga men? Puro natnatang abulbulong ti sidsidaan tayo dito balay. Mami, agin inawak, mangankan. Agsingsingiran ni Kashmira. Jay kano inutang yo. Aywan gayam anya. Ay sus pa nagbabaya dun. I-message na ka kano iti messenger mo. Imbagam day takan kwa na. Kat, anya nga iti kayat yo. Umay na kay singiran dito balay. Na makita nga ni tatang. Ay amang ano ag-message nga agpaisom. Kitaan niyo ti Facebook yo, mami. Maguray talik pa sa klaang dito yung inawak.
nga agpaiso ni Kashmira nanang. Kan ada friend request na. Dak kayat a friend dayta. Kat i-delete yun na. Ay talaga nga i-delete kon. Ang amjak mat amo no kasano. Siya kun ti mang i-delete mami. I-block ko pa ikit din ah. Day ko masaanak ama singer iti Facebook. I-block ko nga ro din. Wow, i-block mo. Anya ti pagtungtungtungan nyo rita nga gina. Ni tatang. Ilamang mo reta cellphone ko. Wan lakay. Maturog kan sumaruno ah. Nga terapi, balikid ka balikid. Jak nga ron makaturog. Apay aya. Nagkapiak nga minitay. Ay, makadisturbo ka iti panaturog ko. Maturog ka laang ka di. Ay, nya matikas to yabiyaga na ya. Awan lang arulin ti kapay. On pa iti asukar. Kat napudot latan adanom ah. Punay mo ta sakripisyon na ita. Di ka lang makagatang, iti kapay ka na asukar. Manulaang may. Ano usan ta kadilatan noon niya ti adda? Apo, Yolanda, adak. Ha, Yolanda ka no? Iyo, Yolanda. Ay sus, anya ti aramida na dito deta nagalas abakla. Apay aya. Alabay am. Siyak ti mapan makisarita kan kuana. Si kamot. Umay kapaymot dito balay. Ay, kasano mo ngamin, in-block na kamot din ijay Facebook. Nagkulit kamot ngamin. Agbayad ka ngaminin Tano saan ka nakulitan? Awan pa'y nga ron pagbayad ko. Anya? Kasano nga awan? Nagbayagan yung utang mo. Tumalnakas, ano apigsaan ang mga numangag nilakay ko. Kano ka nagbayad nga eh? Ne, anya bayad? Awan lakay. Ala, agawid kan. Ay, saan nakapagawidan? Agbayad ka pa yung umuna. Apay aya, anya ti problema? Awan, mo nagkakit din. Nas ka na mamon nila kay mo, nga dadakkel nga utang mo kanya. Ha? Utang? Di ka lang makaururay mo at agbayad akto ka di. Mano ti utang naging ka? 40,000. Ken, di na pa'y pulos pinaunaan. Heh, anya, nagdakkelan agatad dayta. Inan anong dayta agatad Yolanda? Inggatang na iti cellphone ni Lorna. Anya, naggastos ka iti kasta kadakkel para lang iti cellphone ni Lorna. Agasam dayta. Agtutongtong tayo madamdama. Anya? Oh, anya ti makunayaw. Apay asaan kayo agtagtagaray? Saan yun sa amin lang agjimbagak? Nangagmilakay. Saan ko mabalin nga ilako niya nuwang kaw? Taiso ti pag-aradaw. Total, da kayo umot ti nakakaammo nga imutang. Da kayo nga raw, tirumbang agbayad. Anya? Ikarik tatang. Saan ako nga agpaspasosyal? Ay, rumbang lang. Nya laki din day pasosyal ka. Awan pa'y mo iti bukod mo abiro. Agpasosyal ka. Nodanton bukod mo pagbirukan. Nya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Agsinatan, Fredo. Ha? Di na ko manrabakan iti kastami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka arabrabakan? Ha? Apay ami. Amumat no kasano ti panagayat ko gayang ka. Ay na, mabagbag ka lang iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Nga mapay. Kat no ayatan ka unay-unay. Isong arot adi ka palubusan naman pa niti kumpormila tita. Kanain ka pa ako mustahan. Dahil tangaruad ti pakabagkalak, Fredo. Anya? Di mo kaya tikas jay? Makapauma nga ruad. Agasam man, tunggal ada papanak, masapul nga ibagak no sadino, ken no asino, dagiti kakaduhak. Masapul pa'y aminutos nga agap daytak ken ka, with matching photos pa'y approve na. Ay na, kurang nalangan, ultimo pa nag-CR ko kat masapul nga i-selfie, tapno ada may pakitak ken ka aprueba. Anya? Isama ni po dita. Lipatan na kun Fredo.
Tauray anya ti aramidam. Talaga di kan kayat. Apay, Fredo, saan mo tama i-drawing day tarupam? Pare, nasakit nga ron tiriknak. Nakiwin naswas kanyak ni Ami. Kasta aya, pare. Wan pare? Amangan no adan nang isukatan nakin ka. Detay ka no, no foreigner. Ano niya? Wan, kat adayo ana tataer ngam itisi ka. Ha? Nga adayo ana singsingpet ngam itisi ka. Singaman pare. Masakit anak lang aruden. Karumpay lang. Naamumla ko ma. Kas lamapispisi ti pusok. Nasakit ka talaga. Ay na, pare. Pasensya kan. Ay ibagakan ka tipod no. Anya apod no pare? Nalabas kan tumat ngamin, pare. As in, grabe. Ha? Uray asino ngamin a babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kaslaawanin ti freedom na kan ka, gaputa masapol amin nga aramiden na, kat ipakada na kan ka. Saan ngamin nakasta, pare? Ikamot iti freedom na. Uray nubiam di ay tao. Saan mo atengel ti biyag na? Anya lakit din. Ha? Wen pare, iso apagadalam da ita. Kat na agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyartan no kay kayat ta, friend. Ay, wen nga rod, friend. Sana kasla ide masapol nga ipakadam amin ka ni Fredo. Ay, wen nga rod. Si kamot nga min submissive kaunay kan kuana. Ay, gapo nga rod takunak nga ay ayatag. Ngam, pisit madgayam day dya panagayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Ay na, mayat ti mainlab no nasaya at atao. Sana kasla ka ni Fredo. Ay, sana bali, friend. Tanakawala akong iti dayjay a lalaki. Buong at talaga ti ulok dayjay a tao. Sana bali, friend. Tinapatag, naragsakan iti panagbiag mo. Apay, anya aya ti kayat mo nga ibaga, Julius. Ay na, agayatak ngamin itigayem mo, Trina. Nay, katapay nga ron asyak ti pagibagbagaam. Riknak, aya may tirik na tigayam kaw. Ay, saan, Trina? O, malagayam. Katapay nga ron asyak ti pangibagbagaam ngay. Ay, tapno tulungan ng agaram kinkwana, Anya laki din na ya. Nagsungit ka, Trina. Ay na, nusungit di kan agpatpatulong kanya. Anya, sika talaga. Tulungan na ka din, Anya ngay ti may tulong ko. Amangan kit din nun ni Ami, titulungak amang bastard kan ka. Ay, nagkasangin, Trina. Seryoso ak iti bagbagak. Pangasim ka din, Alawo ng Julius. Ang sakbay ti amin. Bilinan ka pa nga umuna, Di mo paspasakit ang tigayam ka. Ay, uwan, Trina. Ikarik day ta. Nakitam ka din tipos ni Ami, Fredo. Kasano makita? Kat in black na. Ay, sos. Talaga kaya nga indilit na kan itibiyag na. Wan nga ta. Anya nga rod nga iti maramidak. Ay, ka talaga akasta. Anya nga rod nga. Awatek latan Ay na, un pare. Awan madlaang ti maramidam kaputa dan kaayan-ayat na. Anya? Un pare. Talaga nga insukat na kan. Anya? Wen pare. Iso apanawan matin tapno agbirok kan iti sabali. Anya? Talaga gayam nga wanan tinamnamang agsinublan kami bay. Awanan pare. Indilit na kang ngarudan iti biyag na. Di kan mang namnama.
Talaga gaya mo niya insukat na kami. Ay kat talaga kas talaang tibiyag, Fredo. Anya nga ron, kat adan na magpitik iti pusok. Unay kan, nakiayan-ayat ka adagos. Di nakmat inuray ang mga liwliwag iti sa amariknak gapo iti panagsinata. Naa, adamatan kan kadayta Apay nga min, tadi ka ag-move on. Ay na, kasta nga ron unay ti panagayat ko kenga. Iso anarigat ang may liwliwag ti saam nga impay mo kanyak. Apay nga min ang nakiwin naswas ka kanyak. Oho, adula amin. Ay na ami, numabalin nila ko ma. Ituloy ta ti panagayat ta. Ay na, Fredo, di nakman rangrangan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, no more. Unay mo't na nagkas ang tikastoy. Makapasair dagita balikas mo ami. Kasano, kat di nakmat nga mininggaan. Inbagak lang arudan nga awanan ti mariknak kan ka. Ami, please, give me one more chance. Ay na, di mo maaw-awatan ti bagbagak. Anya lakit din aya. Ay, panawan ka man langan. Kat pangaasim di na kun disturbuan. Pagtudo ko may tinakapigpig sa. Uray malayo sa amin. Na. Apay man, Fredo. Diyan akong kayat tagbiyang pare. Talaga di na akong kayat ni Hami. Isang uray aglayos dito lugar tayo kat may raman tayo. Ay. Di ka man mangiramraman, Fredo. No naumakan nga agbibiyag, da kami, saan? Agin enjoy kami pa ilang. Anya? Kati sumat. Ay na, Fredo. No dayta pa ng waswas ni Ami iti relasyon yo ti makagapo. Adda solusyon na dayta. Mang panunot ka iti daddo maawagas. Tapno makalipat ka. Ha? Wun. Tano dayta akan kanayon ti pampanunutam. Awan kasi kalaan. Kat anya nga ron nga itaramidak. Isungarod ako nak nga agpanunot ka. No kasapulam nga agaprod, at agaprod ka. Aramida ma. Ha? Wun. Tano agabrod ka, makatagad ka. Ken, mailiw-liwag mo pa iti sakit amarikriknam. Kasano no makapagpanunot ni Ami at makisinubyan ka niya. Ay na, di kan mangnamnam ako nakmait. Ngamin, adan nobyo na ako naktumat manayin. Kat amangan no umada ni payan di kasarda. Anya? Sigurado ka kada iti panggandang mo, amay? Makiasawa ka? Wana. Isuntumat lang, titurong na. Sa bagay matkit di 1, 3 na. Isungawanan babawi. Nakaikad nga kon. Siguro, masakitan manan ni Fredo. Bay amon de Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jakmat imbaga nga ibalod na tirik na iti napalabas. Sa bagay matkit di Agam sigurado, inton maamuan na, aduma na, inti drama na. Ay kat talaga matakas jay na day dya tao. Limalakyan nga ado ad drama na iti biyag na. Uray nagbasit abanag, pagbalinan na a big issue. Hey, anya lakit din aya. Oh, si kakadidayta, Fredo? Wentri na. Siyak da ito. Ni Fredo ang nagwapo. Ay na. Presko ti angin Sigaw, Trina. Di ka maangaw. Ay na, amo kunti ugalim, Fredo. Kahit anya ngay, kumusta? Nasayad la tamait. Ay kung nasaya, ano kasta? Papanam ngay. Ipagbagnak dagat ipapilis ka. Agabrudak ngamin. Anya, tumayab ka magaya man, Fredo. Wan man, Trina. Barang patiriknak ni Ami kat tumayab. Ay na, Fredo. Waya-waya amaw, day tabagim iti napalabas. Gaputag kasaran da ami kan Julios. Anya? Agkasardan? Wan, Fredo.
Iso adar ayam pa'y ti kasarda sakbay nga flight ka. Anya, pagatindaran ta, kiti kasarda. Masaksakit anak lang arudan, karkaruan pa ilang. Anya lakit din. Pare, talaga nga ipapati kong taga-abroad. Ay na, idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka, Fredo. Di nakmatdangdanggan. Talaga nga abroad akon, pare. Nang rona itan, tagkasaran da ami kendayja at Julius. Nay, agkasardagayam at talagan. Juan Fredo, ni pa'y laing Julius mat. Natatairak mat ng itidayja ah. Natataer ka. Anong natataer ni Julius para kini Ami? Ah? Pare. Ay, gusto na. Di ka nagsangit. Ay, sana maibagay ka. Siga mo pare. Binagaya na yan ang sangit. Iruror ko lang ti sakit ang marikrik lang. Na, ay, sus. Tinrungaab na pa yan. Ay na pare. Pangasim ata na eh. Maudi kumamutan aray tapa nagsangit mo. Kaasi kalaeng no ibalod mo tiriknam iti napalabas. Talaga nagbit ti panawon anya ami. Addan anak mo. Wen nga rod Trina. Katsi ka. Awan ka di pa'y plano mamakiasawa. Awan pa'y nga rod nakariknak iti ayat. Anya? Amangan numabaketan ka na balasang. Anya nga rod nga iti maaramidak no kastamad bilang tigasat ko. Sa bagay matkit diya. Ay na. Nagrigat ti agmay sa Trina. Katanya kay nga rod. No iso tigasat ko, di isaw. Na, apay nga katawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo, ti agkatuluyan. Anya! Nay, padamot gaya mo ti anak mo ami. Kadwan iso nga rod anak ki asawa, tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Sikamot nga main. Insina na kide. No di no ko mainsina ide. Data ko mati nagkatuluyan nita. Ang mga nuliman ti anak ta. Ay na Fredo, tawanan tinapalabas. Iso asar dengan nakmatan. Ay na, mangirito ka man nga ro iti balasang kanyak. Awan mo ti may reto. Alan aami. Di pa alam kumalasing pag. Awan nga rod. Apay, awan na pulos tam amom abalasa nga ya. Apay si ka. Awan ayat yam amum ababai. Ay kat ado ah. O, ado matlagayam. Apay nga rod apilitan na kamangireto kan ka. Mangkita ka matitibalasa nga armam Gaputan na saysaya at lata, no si ka mismo ti mangam mo itigalad ti babae nga armam. Makas asawa nga tanaday di Alfredo. Iswakas tao na apanang pilit na ken ka mangireto iti balasang. Ay, marurudak man iti day di lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Kat baybay amon Ay, apay day jay. Tsak gayam na lagi pa. Sika ko magayam tinretok. Anya, kat isumat. Amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. Anya?
Ami, ayan na ngayon di iretom kanyak. Ay na, awan nga rod, Fredo. Ada, di mo lang amin kayat kay. Adagayam iretok kan ka, Fredo. Ha? Agpaiso ami? Wen. Adagayam antik abalo. Mabalinday jayan. Anya? Wen, Fredo. Awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya? Nagirito ka. Saan mo't ajay balo ah? Ay na. Iso nga rod lang ti mabalin ko may reto kan ka. Di ka nagsapol iti sa bali. Anya? Wen, Fredo. Di mo kayan? Adapay dagiti kakasinsin ko nga anak na. Mayatan day jay. Adan instant aputot mo. Di kan agrigat nga giputot. Anya? Pare, nalabos mo da dyan ami. Iritrito nakit din kanyak di balo nga ikit na. Apay nga min apilitan kat awan nga rod maireto na matkan ka. Una yung tigas to yabiyag pare. Apay, masiksikuran kan ngagmay maysa? Huwan nga raw. Siyak lang ang taon asawa na kada tayo nga aggagayam. Talaga kasta pare. Sa bagay, boringan niya. Sapay nagdakkel je balay mo. Mayat kumamit no adda asawa ken putot mo. Tapno addamet agngal-ngalaw-ngaw ije malamansyon abalay mo. Kunada nga rod, nga awan serbiti dakkel abalay, no awan mati agtambli-tambling nga ubing. Lita, ikarkarong pa'y lang mat pare. Awan mo nga min ti reto yu kanyak. No kayat mo pare, adda je kasin sinabakat ka. Ah, Wen, insina nila kay na. Arig na matenti single and available. anyan? No agirito kayo. Jay kumamot balasa nga. Tapno awan ti parikot. Kung kunaklaeng data pare. Ngam ti kayat ko asawain, di ka agkaganat. Dumteng tulat na ti babae aparaken ka. Urayom lang. Di ka agganat, Fredo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sa di naman ang tayan ni Cheryl, kura. Adda iti ayan ti kumarin na ah. Diyak amaw no anya man tar aramiden na ijay. Anya laki, di mo tinatanganak ta. Imbes ang makitangdan. Kano may samo da ijay asa daw. Iso nga inso ka da, takas sa tugali na. Nakasad sa daw, tlaunay. Awan mo't nga rudenggan na asa o lakay. Bagbaga am tuman no agaway. Diya kon magustuhan, tikas na aramidin na. Into nagkasapulan ti anak ta iti kwarta, ni Melissa kabsat na, ti kanayon na pagdawatan. Anyan tulangon ti panunutan ti asawa ni Melissa, no kas dilaan. Bayam, kasaritak tumanen ti anak talakay. Diretsom nga may, tapno makarik na may. Sa nagaputad, dati kabsat na, pagdawdawatan na, kat kastamot na ti aramidin na. Numauman ni Melissa, ay awan lat ang bahok bakay. Adak, nanang. Nay, nakaumay ka mo't Melissa anak ka. Anyat imasapol mo. Mangidagasak lang iti meriendayo, nanang. Sobrang amin din lutok itay. Sa dinungay ti papanam. Ay kat makitang danak manen ah. Kasla di kamot mabanban no ganak ko. No kasano ti kinagagat mo. Isumot ti kinasado ti kabsat mo.
Saan mat mabalin nga agsadot-sadot ta tao, nanang. Iti kinarigat ti biyag ita, masapul nga aggagat tayo. Tapno ada maisaang kan gastosan dagiti ubing iti pagadalan. No kasta kumamot ti kinagagat ni manang mau. O di mayat kuma. Amangan kunak no dimawat manen iti kwarta ken ka. Imutang idi napalabas abulan, nanang. Kinapudno na, dakkel mo na ti utang ni manang Cheryl kanyak. Ngam panagkunak, kat dawat day jayan, tagraman binulod na idi napalabas atawan, kat di na pa'y binaybayadan. Ay, agdadawat at talaga day jay akabsat mau. Anya lakit din. Ne, nangalaan nyo iti merienda, nanang. Inyag ni ading mo, Amelisa. Sika nga'y, anya ti planom iti biyag mo. Di ka makitangdan. Makapasadot, nanang. Na, anya laki din. Makitangdan kakit day, tapno adda gastusan ni Stephen nga anak mo. Ay, awan mat nga ron ti mayat apagtrabahuan, nanang. Na, day tala ka na yun na ti ras-rason mo. Anya lakit din aya Cheryl. Kasano numauma ti kabsat mo iti kadadawat mo. Saan ama umaday jay? No diyo sugsugan. Sana ka na yun kat adda ti kabsat mo apagdawatam kunak tumot. Asino tinang ibaga kada kayo daw dawatak lang ti kwarta ken kuana, nanang. Bulod mo't day jay Bulod ang arig ng dawat, tadi mo matam mo ti agbayad. Anya lakit din. Nabambanog kan samot, Melissa, bakit? Ay, wan nga rod. Adumat ngamin ti inaramid mi itay. Wan gayam, kasangay ti inaunang anak tayo tunulunes. Anya ngay ti planom lakay. Sigaman, bakit? Agluto tayo ka di manayin. Kumaa, no okay laang kan ka. At nakatipay budget tayo. Adda pa'y mata, inted ni boss titangdan mi itay, isung adda gastusan tayo. Eh di budgetan tan, ti birthday ti anak ta bakit? Ure manulaang, ian-anay tayo ano anya ti adda. O sige, agpalengkeak to nga ron inton bigat tapno makasaganan. Baka mumula ka dananang kantatang ti plano ta, tapno sigurado nga umayda. Anya man ti ibagam si kay Stephen. Ang dati mabayadan ni pagadalan, nanang. Anya lakit din. Awan lat ibagam no di bayad. Bayad la kanayo nun. Masapol ang mabayadan tayo dyan, nanang. Kung naibusan mo't lang talawans kaw. Adamit sa nga gasot nga intad ko kin ka ide. Nang ipanam nga iti day dya akwarta. Naibusan, nanang. Ay, hanya lakit din aya Stephen. Agtipid ka mat Isumatar aramidak, nanang. Ngamura niya klase ti panagtipid ti aramidak. Kurang ti sangasot abalon kaw. Para iti may sabulan. Ay, amom lang arudan nga awan trabahok. Dawat ka mat dawat. Ay, unay kan Cheryl. No nakitangdan ka kuma. Di adda ko maitid mo iti anak mo. Palagipan ka manan responsibilidad mo ni Stephen. Iso adumakdakkel ti ulo ti apu ko yo. Takasta kayo nga men, nanang. Pudno mat, pangasima. Aramidam ti responsibilidad mo kas ina ti anak mo. Di mo ipasa iti kabsat mo ti responsibilidad mo. Alawanan, agsardeng kayong tagdiskitarak to. Naimbag abigat mo, Melissa ading ko. Ay kat, agdugaw ka amanang. Ay, saanan? Adalaang kumadawatak kan ka. Anya dayjay. Mabalin ka, ti umutang iti kwarta. Manan? Kasapulan ti kaanakam ti kwarta, tada ka no mabayadan iti pagadalan. Kan pagalawans na matlaang na? Awan kwartak ita manang. Titangdan mo ngay. Para mo't iti masapsapul mi dayjay amanang. Awanan ti sobra, ta na i-budgetan. Di ka maasyan iti kaanakam? Awan ti mariknam akaasi para kenkwana?
Di nakman konsensyaan na kastamanang. Ngamin, mano atawan asyak tinagaramid iti responsibilidad mo iti anak mo. Tulungan mo't kumatibagim tapnusan aday tamang namnama kanyak ti paglaingam. No awan ti maited mo, di awan. Isulaang ti bagam. Sana kasta nagadupay laang ti lawlawatom dita. Awan pa'y sirbim mo takabsak. Anya laki din, nalabos mo't ti kasta pa nagsasaom kanyak. Anya ti membaga ti kabsat mo ay bakay? Kwarta manan alakay. Anya? Adda kanu ti bayadan ni kaanakan Stephen iji pagadalan. Anya tar aramidin ni Cheryl aya? Apay asan ang makitangdan? Jak amo akan ko na. Sa bali mo ti kapanunutan na. Nairuwam ti manu atawan asyak ti mangtultulong kan kwa na. Makonsensya akmot para iti kaanakak. Ngam panagkunak, kat nasken nga agpatangkenak mo't no maminsan. Tapnusan ad dumakkel ti ulo ni manang. Kantap na aramidin na ti responsibilidad na. Awan pa'y samot binayadan na. Kadagiti kwarta binulbulod na idi. Ay awan pulos lakay. Arig nan ad dinawat na, dagijay. Narigat matlaeng, no kanayon nga itid tayo, ti kaya dagiti kabsat tayo. Talaga ama irwam daa. Talaga nga awan sirbi de dya Melissa. Nakaimimot launay. Apay akastamanan ti panagsasaom iti kabsat mo si ka Cheryl. Awat ti kaasin na de dya a tao, nanang. Anya lakit din aya. Manulaang mo ti kwarta bulbuludag. Kwarta gayam manan ti makagapo. Anya lakit din Cheryl. No nakipurdiya ka kuma. Di adda ko matigastusan ti anak mo. Di yu kanunungan ti kinaimot day dya a Melissa, nanang. Di mo ibaga nga imot ni Melissa. Tasipod pinanawan na ka ti ex mo. Isoon tinang tultulong ka. Naumalaang takastamot nga minakanayon ti Oho. aramid mo. Kanayon lang, asyak ti pagpupudutan yu. Madlaw mat, paborito yu launay day dya a Melissa. Dahi ta ati jak kayat ka Cheryl. Sika tinagbid daw ngam ikalintag ang pailaang ti kamalay nga aramid mo. Kasangay ti apo ko yun no bigat tatang. Umay kayon to Asino kadakwada anak ka? Ni Francis tatang. Manong aminin ti tawon ni Francis? Ay kat ag 15 mo na. Umay kayon to kanda nanang. Asino ti birthday, Melissa? Ay kat ti kaanak ka manang. Na, adamat gayam kwartayo. Ha? Idi agbulbulo da, kunam nga awanan ti sobrata na budgetan. Sa ita, adagayam pang birthday, Ay, yan niya laki din ti kasta kay bagbagam si ka Cheryl. may isa kayo tatang. Kanunungan nyo tidakas nga aramid day ta Melissa. Ha? Di ta kay manlangan. Agpapada kayo lang. Di ka mapaniti ayan da Melissa, Cheryl. Itian niya pa'y lang aga po mapanak ijay. Kasangay ti kaanakam. May kanumot dito'y balay ko na ni tatang yaw. Sa anak nga interesado, nanang. Nukas ta nga raw. Agbati ka laangan dito'y balay. Stephen na pa, kumay ka, tagrubot tayaw. Asino tinangibaga nga itugot yun ni Stephen, nanang? Sana dakas, no kayat na ti sumuraw. Kasinsin na mo ti ag-birthday. Ay saan? Di ka mapmapansi ka, Stephen. Di mo ipilit ti kayat mo. Kaya't ko ti mapananang. Saan amabalente kasta ka panunutam, Cheryl? Malain ta ni Stephen na paok. Anya turasan. Amangan no agurura yung daan tim ijay. Saan mo't nga may dama ng Cheryl nanang?
Wala ata nasakit tinakam na ka anak ko. Gaputa saan ko nga intad ti kwarta daw dawatan na, kat kastamutan? Di nantupay itulok nga umay ni Stephen. Impilit mila ang timay. Anya laki din ni Manang. Nairwam nga men at tunggal dumawat iti kwarta kat adda itad mo. Ay, wan nga rod. Kamalikmat day jay. Gaputa maasyanak kan kwa na, intad ko amin adaw dawatan na. Jakmat impagarop nga abuswan na, nanang. Ita, amo men anak ko. Nugumura man kan ka, bay ampay laeng. Para mutlaeng kan kwa na teraramidam. Tapno adda pagnakman na. Kan tapno aggagat mo. Naghiram tipos ni Manang mumili sa bakat. Anya ti impose na. May papanggan ka Kitaak man. Nadataman eh. Uray di na kainaganan. Madlaw mo't asi ka day tangamin. Dudwa kayo laang mo't nagkabsat. Saan ka day? Oo na yan ni Manang. Agraman ka kasta aba, nag-i-post na pailaan? Aging gaita, kahit nasakit tinakam na kang ka. Ay, kat adamo tanakan kwa na. Basta siya, awan ti dakas ngay naramid ko kan kwa na. Ti kanyak laeng kat aggagat ko ma. Anya ti parikot mo kanyak, Manang Cheryl? Naa, nagpuskul mo ti ropam nga umay pailaang ditoy, kalpasan ti naramid mo. Aging ka kadiita, kat nasakit tinakam mo kanyak? Ta saan ko nga intad ti kwarta daw dawatem? Kas jay tinay budget ngay bagbagam. Idi na panak iti ayan niyo, kunam ngawan ti kwartam. Ngam, nagselebrar kayo mo't iti birthday ti anak mo. Siyempre, espesyal nga daw ti kaanakam dayjay. Diyak amukan ka. Gapukan ka, saan ang nakabayad ni Stephen ni Japagadalan? Ay, kat di nakpabasulan No agkurkurang ti kwartayo, ngamin sadot ka. Kasla basol ko pa'y. Nga gagagatak tapno maitad ko dagiti kasapulan ti anak ko. Ay, pumanaw ka iti sangwanak. Agpanunot ka man, Manang. Mano atawan anagululi ka. Tunggal agdawat ka iti kwarta, kat itad kulat ta. Ibagam abulod, ngam di mo bayadan. Panawon mo tan tapno sursuruam ti tumakder iti bukod mo asaka. Podno launay, timbaga ti kabsat mo, Cheryl, anak ka. Tatang, Laglagi pa mati kwarta, ginastos da para iti birthday ti kaanakam, kat kwarta, ang nagrigatan da gagasawa. wanang, Awanan, tingem na. Agkita ka kiday, iti pakitang danam. Tamno, dati gastosin niyo, iti anak mo. Saan kumati kinasadot mo, ti pangpangrunam. Tanukas ta ti aramidam, anyan tulagan, ti pagbanagan, ti biyagyaw. Anya laki day. naimbag abigat mo, mili sa ading ko. Awan oras ko makiapakan ka, Manang. Ada pa kitang danak ita. Ay, sa anak nga imay, tapno Anya nga rod? makiapakan ka. Naamiris kong dagiti bidot ko. Husto ka, rumbang laang nga gagetak. Wan taawan ti pagbanagan ti biyag ti tao asadot. Amangan ko nak no adam mo mapakitang danan. Ada iso ti papanak ita. Mabalen ti sumurot kan ka. Kaya't ko kumamat ti makipordiya. Ay kat, agsagana ka nga rodon Tadagasan ka ije balay dananang kantatang intun madamdama. O sige, dagasan nak to nga rod. Di mo liplipatan allowance mo. Kan pagbayad mo ije pagadalan, anak ko. Ay na, ag
Yamanak nanang. Pasensya kan ano nala daw. Kait itid na lang amin titangdan ko. Okay lang nanang. Tinapatagkat makabayad akon. Tapno, maipid mo't tinagan ko tilistanda. Ala, agsagana ka nga rudan, tapno saan ka amala daw. Agsagana ak mutten, tagtrabaho kami manen ita. Nagkapuntoy ka na Cheryl, anak ko. Ginatang ko ananang. Nay, naibos sa mo, tantitangdan mo, anak ko. Adapay na bati, nanang. No adda kwartam, igatang bukit di iti masapsapul ti anak mo. Nalpasan ananang. Iso agim matangak iti sidatayo, tapno saan akanayon ada kayo ti aggasgastos. Panawon meten tapno bumawi akmat. Napatpataglat ta ti panagadal ni Stephen. Di kay madanagan, nanang. Ada inted ko apagbayad na, kan allowance na. Manipod ita, aggaguta kon. Agbali na ka responsable nga ina, tapno saan akaasi ti anak ko. Kasta ti mayat anak ko. Aggagatap no saan akaasi ti pamilya. Laglagi pa asan akanayon nga ti kapsat mo apagdawatam. Kun maysa, day ta adawat-dawat ti pangrugyan ti saan na pagkikinaawatan no maminsan. Kun di mo kuraan ti kapsat mo, no di na naitad ti daw-dawatam. Rumbang laeng apalawaem ti panakaawat mo. Takas kun ka, adamot responsibilidad na. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Dahito iti bayad ti baboy yo, Nana Teria. Dahito lang, Bilma. Ada ka di reklamo yo, Nana. Kurang matinyawat mo a kwarta. Saan akasto tigatad tinagsaritaan ta? Kimot tong ti baboy yo. Iso arumbang lang akasayak ti bayad na, Nana. Ay, awan ti makita ka nagbaliwan na. Di yo siguro pinakpakan, iso akas ta tinapasamak. Pasensya kayo na. Ngam no mano tinted ko, final daytan. Sana kun ngagnayon. No saan ko makimutong, diinted ko kumatigat ada nagsaritaan tayo. Ano sa nyo pailaang dayta? Nayunak to, no adamanan ila ko yo. Aniya? Pang-i-deliveram ka kita baboy ba kahit? Ija sentro. Ada bayar ko ija, ilakay. Order damin da ita? Wen, mai-deliver nga min iti ayanda. Nangalang may kita baboy. Ikat ginatang ko Anya lakit din. Ginatang ko ti baboy ni Nana Teria. Oh, amangan mo, no binarat mo. Uno kurang man tinted mo abahaya, di ba kahit? Oy, saan Kinasayak lang iti bastet. Tanadlaw ko medyo kimutong dagiti baboy na. Sana siguro nga inasikaso iti nasaya at idikalman. Siguro dumla nga inted mo tinagtulagan nyo abayad. Tapno awan riri ba kahit? Iso mo nagawit, abakay? Wana, ta medyo dakkel mo tiganan siya lakay. Manungay. Secret. Ribo manan. Ay, syempre Diyak matipalubos ang malugi Makitam da ita, Vilma. Dakkel di kanan siyam. Iso adi mo kumabaratan, dagiti baboy, dagiti kalugaran tayo. Tapno di da iba ka abarat kang ahente. Basol ko nga rod, no nadiskartiak. Basol ko, no nalaingak amang ilakaw, iso adakkel tiganan siya. Anya lakit din.
Gimbatang kayo kanugayam iti materyales, Vilma anak ko. Wan tatang, kay deliver dalaang itay. Nakalaan nyo tinggatang yaw. Siyempre, ganan siya, tatang. Kasta talaga ti ahente, nalaing diskarte tapno adu ti kwarta. Amangan kunak no adamanin ti binarat mo dita. Anya kay lakit di matan tatang, day tamot isang kay bagayo. Wan atag dinabag dito lugar tayo ti kinabarat mo. Kaas naman tagi ti kalugaran tayo. No baratam ti baboy alako da. Anya akaasimot ngay bagbagam tatang, bayadak mo ta. Wan anak ko. Ngam tayo husto ko maapresyo ti bayadam, ah? Di mo idabaratan, tanariga mo lang ti agtarakan. Sapay nangina ti feeds ita. Kasta talaga ti negosyo tatang. Ay. Siyempre, ibirok tayo, tapno dakkel ti ganansya. Anya lakit din. Mabalinsamot din na madispos ti baboy ta, Linda, bakay? Mabalinan lakay. Iso na lang ang tawan mo ti bayer ta. Ang mga nodam amo ni nanang, ngagbirok iti baboy. Awan ka nung arod. Kit kasano nga ro din na madispos ngay. Madispos ko maadagos, tapno masukatan manan iti buryas. Ipadas kung tuman ti agbirok iti bayer iti online no adda. Sige, pilyam tayo saan abarat, bakay? Wala kay. Siyak pa iti kunam. Talaga nga ibirok ko Narigat nga tati agtarakan. Adatarakan nyo ababoy anya, Mario. Adamit, Maribilma. Diyo ilakaw. Kinapudno na, agberbero kami kanibakit ko, iti bayer. Siyakon, gatangag ti baboy yaw. Ha? Ay, kwa. No siyak ti pangilakwan yaw, saan kayo amabannog tadalugan ko. Siyak mismo ti mapan mangalay jo balay yaw. Kasaritak pa ni bakit ano niya ti may bagana. Ay, apay laang ngay. Di mo kabailan tag desisyon na ya. Ay, kabailan mo kidi angam no may papaniti kakasta abanag. Naskin na pagsaritaan mi nga gasawa. Nangaro na pa kit ni bakit kupiman tinang pakpakan. Kit nagdaldalos iti kulungan nagiti ababoy. Urayik ti desisyon yung agasawa. I-text nak. Madimat laeng no ma-overstaying ti baboy. Malugi kayo laeng. Umayak man na naterya. Si kamot gayam day talinda, anyat masapul mo. Kastoy nga minana. For disposal ti baboy atarakin mi. Ngamawan ti bayer mi. 5 heads day jay. Amangan kunak no addam amuyo. Adda ni Vilma akalugaran tayo. Agalanganin nak amangilako kankwana. Amangan no baratin naman nun nana. Ay, no syakti si ka, di mon ilakaw kini Vilma. Barat day nga hinte. Di kayat na, kat isulaang ti dakkel, ti ganansya na. Siyak pa'y nalipatan ti inarabin na itilakok ababoy idi ka. Adda nga rod amuyo abayer nana. Ay, ada ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naanos day jay, kan kang runaan ti amin. Saan a barat? Itad ko ti kontak number na kan katakuntakam. Wun man nana, agyaman naklauna yan. Kinasarita nak ni Vilma itay, bakit? Anya ngay timbaganakan kalakay. Kaya't naagatangin ti baboy ta. Anya ngay timbagam, imanugot ka kade. Imbaga kapag saritaan ta pa ya. Naimbag man, tadi ka nagdesisyon na dagos lakay. Saan tamok abarat day nga ahintay. Kinapudno na, adain suro ni Nana Terya nga ahente lakay. Saan tayon nga agan anos iti barat nga ahente? Asinaw? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Iso tisuki ni Nana Terya ita, tamayat kano ti presyo na. Saan akas kin ni Vilma a barat launay? Kinasarita na kakadinila kay mo, Linda.
May papan ka di iti baboy? Wen, imbagak mat kan kwa na akayat ko agatangan ti baboy yo. Pasensya ka, ngam addan ti buyer mi. Ah? Anya? Addan nang ikontakan mi iti baboy mi. Sino? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naa? Taga-kabangibang a barangay pailaeng mat tinapili yo a pangilakwan? Pasensya ka, ngam kasapulan ti kwarta. Iso nga ibirok mi mat Asino dyan mawag, Wilma, bakit? Bayar iti baboy. Agorder manay? Agorder ko maa. Nga maawam mo pangalak iti baboy. Dagiti kalugaran tayo nga Adamoten sa bali nga ahente nga umumay dito'y lugar tayo. Ano kasta? At dagaya mo, ti kakumpetensyam? Ay, wen, makapasuron nga rod. Kasta talaga ti negosyo. Masurunak launay iti dedya aramon. Over the bakod mat. Sana makontento. Agawan na pailaang mat dagiti supplier ko. Awan maarami dam, no isuti kayat dagiti kalugaran tayo apangilakwan iti baboy da. Amin tayo, katagkasapulan iti kwarta. Isarong bang lang ay birok tayo. Asino matimay at amalugi ngayon. Kanya ko na, Vilma, anak ko. Dedya anana ti riyang tinangisuro ka dagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da tatang. Kanya laki dinaya anak ko. Saan mga binamabali na pilitam nagiti kalugaran tayo? Asika ti pangilakwan dano di na kaya. Nalipatam samot amano atawan na binarbarat mo ina. Nasayat nga ron, tikas ta nga inaramid day dya abakat, tatang. Siyakmatan tinaawanan iti suki, iti kasta nga inaramid na. Pagadalam na ita, taintun sumaruno, di ka kami nagbalin na barat. Bayadam ti husto presyo, nagiti baboy ti kalugaran tayo. Tanarigat mo't pima, dagdarakan. Kandakal ti gastos ta. Tanangin nakit nga ron ti feds, kan vitamins. Sumrag kapay atag kapita, Bilma. Saan akape ti gagarak, nana? Ha, anya nga raud. Da kayo kanumat tinangisuro kadagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da. Isumat lagayam nga awan mayat amang ilako kanyak. In brainwash yung magayam ida. Ne, ay sana pudno dayta. Di kay aglibak, tado tinangibaga kanyak. Siyak tinangipam mo kini Sir Ramon ta nagsaludsod da kanyak. Sa maysa, isuda tinagdesisyon nga ilako dati baboy da kankwana. Saan kumot ida pinilit? Kahit naragsak kayon. Siyak matan tinaawanan iti kasta ngay naramid yaw. Ambom Vilma, saan ka amaawanan no saan ka laeng abarat? Niyalakit din. Pudno ka diti indanon da kanyak, nana. Imay ni Vilma dito'y ayan nyo. Wan Linda, pudno dayta. Anya ti imay na imbagangay. Ay, kati maipapanakin ni Ramon, apada na nga ahinti iti baboy. Sakmat ng ti pagpabasulan na, no apay nga awanan ti mayat amang ilako iti baboy kankwana. Apay, ada kayo ti pabasulan na ngay, nana. Man amo iti radya a tao. Maikawa siguro ta saan akas idi a big time kadagiti baboy a barbaraten na. Pudno dayta. No saan ko mga minabarat? Saan tayo nga agbirok iti sabali nga ahente? O di tuloy-tuloy kumamit tinegosyo na. Ay, saan amalpas ti balay no kastoy laang lakay. Rugyam mo't ang dagtarakan iti baboy tap na mapadasam mo't. Agtal na ka man dita. Nawan na sayat nga ibagam. Amom nga agparparikot da tao kasta pay laang matibagam. Anya lakit din aya. Ti kayat mo ngaming gadakkel ti kanan siyam. Anya nga ita,
Si kamo lang tinawanan. Basol ni Nana Teria ah. May samat day dya aramon. Aga-agaw. Masabat ko lang di tadalan. May na, makita na talaga. Nanyaman di mapaspasama kita. Awan daddo maapabasulam no di tabagim. Dahita kinabarat mo ti makagapo. Ti kayat mo kasi kalaang ti dakkel ti ganon siya na. Anya nga ita. Awanan ti meta mangilako ti baboy na king ka. Negosyo no mo. Apay akas tati panangkitam kanyak si Kalinda. Kaslada kayat mo asawa na. Ah? Ni, awan. Amok ah! Naragsak kayo, iti mapaspasamak kanyak ita. Pangasim adyak kayat ti apa. Aginda dalos ka pailaang dita. Amok ah, may isa ka kadagiti naragsak iti napasamak kanyak. No awan tinasayaat nga ibagam, agpatuloy akon. Di naktalikudan no kasta kasarsarita ka. Anay ko! Ibatam tibo ko! Di mo urayan asyag ti masarkan ka! Tadi mo amuno anya ti kabailak nga ramidan! Agul uli makaklangarudan! Mangrugi ka manan! Saan pa yan alpas ti kusina yon ako? Awanan tatang. Awan mo't pangalan iti may gatang iti materyales. Di agpiro ka ito sa bala trabaho. Adu dita, ngam kurang mo't ti sweldo. Sa balilat tamat ano ahente. Naparpartak apang baknangan. Wana, gumawan mo nga rudong pangalami ti baboy. Masaya nga naklaunay kadagiti customer ko kumatatang. No masayangan ka, di agtarang ka lang ti baboy. Tapno ang mumalaang ti riga na niya laki di. Na, anong taburyas, bakit? Nagtarakinak man langin iti baboy la ka. Di ko na siguro dagiti kalugaran kat ipalubos ko nga kriga ka. Tangiwat mo, bakit? Kontrole mamay. Mano bulan ang tinapalabas. Di ka pa ilagam naka-move on. Basta, makabalisak to kadagita. Saan lang nga itatial daw. Mag-move on ka kalin, bakit? Yalaki, di mo dati. Ikaraman, di kasta ka panunutam. Inton ko, makarma ka manan. Kumusta ka, anak ko? Kumusta nagiti baboy at arakan mo? Makapabanmog nga ron, tata. Kasta talaga. Awan tinalaka, anak ko. Ay, nagsakit ti likod ko anang bagbagkat iti ilutok akananda. Agraman agdalos iti kulungan da. Mapanti oras. Ano sama? Ita, amumutan, tirigat agtarakan. Nagngina pa'y nga rod mo ti vitamins can feeds. Iti kasta ka pa na sa manak ko. Mawata mo siguro itan. Napay ang nagbirok dagiti kalugaran tayo iti ahente. Amang gatang iti baboy da iti husto a presyo. Apay kasta tilangan bakit? Ginatang dakali ti baboy mo? Wala kay. O lagayam. Apay nga dakasta tilangam. Madlaw saan ka na ragsak. Wana, tanatumpungak pa'y lang matibayar ang barat mo. Daytoy ti listahan ti gastos ko. Lugyak launay lakay. Nan, kita ka matigasos mo. Aday tanay. Dakkel mo't tanday ta ah. Ngam daytoy lang kit dit inted na bayad ti baboy ko. Maria Kusina ikurisma. Dakkel ti lugim bakit? Day tangarod lakay. Ay, kastoy gayam tirik na ti mabarat. Kanya tirig na bakit? Ibagam kanyak. Nasakit itirik na. Ay, inayaywanak iti manu abulan dagi jay ababoy. Sa ita, baratan dalaang. Ay, no amok lang. Diyak kuman inlaklako dagi jay ababoy. Ita, amumon bakit? Luan niya man ti marikrik na ita. Kastamot lang, ti marik na dagiti kalugaran tayo. Iti binarat mo ti baboy da. Amum bakit?
Di tayo agbali naman ang gundaway. Saan lang at ibukod tayo pagimbagan ti intay panunutin. Panunutin tayo mata, ti pada tayo at taong agsakripisyo para itinasaya at masakbayan ti pamilyada. Anya laki din matbakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.